cái báo mình tu dàn phát na Cookie Research Forum Southwest Chapter ho gunanu ya online series ani bai chana te ho inaman thei si win amas penin pathin ko ma ke pa thu isei win chuta zong le ahung lun ho zong hung lu jing win tin tu chunga online lecture series tu le doi pin chu hiya hile inam sungu tule igam sungu hi wat tinga le e ta sa damona kyu hi talo lung thim nat na hai lo le lung gel bui thei chan gaya hi ha sa nai tu ta jiwa hi tu ni ani hu hin academic perspective lang chu ga hi be se hi jong le common common a hi lo le jal ha nga mi pi jo se na het thei te dinga hi lung thim dam na ti lam pang to ki se a hi lecture boarding teacher ani ki tu ma hi in phar shot pi ana ki tu bin chile speaker ho jang hi ko ding ham tia an gear jing line ai hola a kin pi ta le munum ta tu lai ta ating a jong academic lam panga very progressive khat isu pinu Dr. Elizabeth Kimneihat Vaiphei ama hi speaker dinga a hi theina ilo la ei san pi na chung wa jong ama chunga ke pa thu i sei to ki honin tu na ha in chi online series participant ho zo si lungsit ta in ika het diu khat chu ei ma le ei ma mute ki board chi yu tin a chaina lang le thu do le don bot na phat rong so hung ki hong ding a hin chu phat ding le thu do i nei nom ho chu ei ma tai ni i sei thei wa jong le a pha in a hi lawa hi jong le tek sa he hin thot ding in tim na hong ki nei in e pi le im yo si ai hello le lecture series ipat masang win Cookie Research Forum Southwest Chapter Chairman Dr. George Sontagin tu zan phana speaker in a ding nu isu pinu hi phun do na le introduction hin nei le ke pa min te ki pa min na bon zawin la apha igam songu boi le han lang kan the hasat na nei bomu jong le tu ni tabanga khat pho hoi nei thewa adi KuRF Southwest Chapter di dalboy le David in anha poi piu na mani jong ke pa thu in sevin chule tu niya speaker wa hing pon pio Dr. Elizabeth so angki pa thu seven yo no hitabang phat phai nei thei ji wa ai lo la khat ki tir kho theya khat ki hamon theya a hi lo wa la khat kisudam to the dinga im ta ji ul patin jong chu avelin thangwa ke hoitin so the tunia speaker in pan Dr. Elizabeth hi mi osen hi so ke ding hin ai hola aso Dr. Elizabeth hello wang cho am lo ding ta asan Dr. Elizabeth hello ho so ile iha le khasim lo mo hi mai the tan tin na chu hin tin aban le Dr. Elizabeth hi pa chat ta hi in e ho the whole not is ading a chu nimhan sa hi assistant professor masapin hi not is me la hi so le e ho not is la associate nimhan sa associate kai masapin ama hi aga hi kin ya chu ma hi record after record making chu ama hi an bor yang in ke pa piam war jeng in chule tu la a topic in say ding jong hi e hola hi even a hi le ama ti lo hi e hola hi a sai thei be se nyong tim kyum be se lo hin ama hi ipiha the right person who can talk or who can heal the people with this regard so he in here welcome Dr. Elizabeth and thank you for your time so he in all the best patin bo jing ta ki pa me ke pa min tu ni la speaker ding Dr. Elizabeth pundo nai ni to kin honin Dr. P in apart hon ke la tin anup chan asai good chan hin sein tin phat ho hi anup chana ain man the he tiang chu he pundo hin tin tu na ma phan an bi taw te
Masapenin kipathu kasainumin KuRF Cookie Research Forum Southwest Chapter 10 sibanga opportunity APZ unka kipa in abanle a topic hi tulai eho adinga very relevant na khat yung ahin choose winyo ka kipa in zo Dr. George say zo ana tasan khavinate so ki phallam umlawin ban le tuni hong zao zo si iga venale research scholar ahilawale doctor ki suntamin medical professional soyong zao mai thin tin na bonwa kya pana limna salam kahin bolin tuni isei diu hi ele trauma lang hin screen hin sharing kimu thei chuna screen Chuma thấy chứ. full na chi topic nga hi kan sei di hin tamta trauma is ya le ni izat hamyong sei the hin wangin tuni kamin focus kabol num che ele understanding trauma na traumatize honyong I understand part le how to deal with it I handle ding ham ti hi aki he thein chi chun trauma hi na ham to understand bolgutin about the reactions to trauma na mi hi iti dana traumatic stressful life even so in a panale iti reaction ham ipiti dana ti ho handling tin them khat say tino abanle how to handle those na the them khat the topic to ma hintuni discuss bolgutin trauma yung ti phal chu it's like the elephant in the room na mama ahivanga kisei do lo ahilo le ki phung do ngam lo ai lo le mi la discuss yung ki bol ngam lo thilahin ai wangin adisana eho conflict areas la umte tu chung boina bo galbo hiloin eho adidia eho hingti phale Mizoram elo Manipur elo le Northeast states ahi igamu hi chamna tambe elo na khat akido lo le khat kido ti ahi elo la ban ho pai strike ho zing chitabang hin chi trauma hi very common na aiwangin publicly discuss yong aha ki bolpon tem khat ka sei nom tin trauma ihung ti phat le hin just an emotional response to a terrible event na a response to a hi again terrible event iti phale to a third May, fourth May dunga experience ho chu a hilawale violence na experience ho a hilawale ngai lut khat hung thi ham a hilawale natural disaster na ti ho chum events ahung phale NET response ibolam ti chu trauma a hi yengin na author min researcher min definition apiwin hen khat chun ele trauma hung ti phat le chen bun na ipa ki su khana maha tabang he ti nong aseyun na aban le trauma he a even sanga to a gal ham elol a violence sanga a reaction pa chu na chichu a hetin ai khatwin aban le it's very subjective na it's very personal ken traumatic responses ka nei banga chu midang in yong anei lo mai theina abana le hen khat yong tu chung boina yong chu tamta enu in sungmi ho a hilawale iloi igol ho yong kimudi hin ama hon yong experience hen khat chei ima chati lo gamchu ma hung pot do ai wang chom khat zowa izan I mu thei lo ti umin hen khat chei le chi incident ahead he na apet pe na react bol yong o umin na hen khat chei le tu khat chu ima chati lo ai wangin ola react khung bol ti yong mi o min na it's totally subjective na adin psychiatrist khanin asei kit na le trauma I hung ti pa le illness of not being alive in the present na present na thelo chi past incidents elo le past ipa pain a chu den na tang den to present na hi thelo ti inyong describe abolin
ele khanin psychiatrist khanin ase ki chele it's a disease of disconnection na mi ibda mi la angzau thei talo ai lo wale til totally disconnect hung hitana di inyong asein azole. It's nothing but when we experience a very stressful, frightening, or distressing event na to end eco but loading a out of control situation ahung hi palatin trauma ahe din scholars on describe abolun na traumatic events ikiti phana la hen khat hin direct expose mi traumatize hi ang umin ai wangin hen khat hele indirectly na expose hi to abang eho gamchuma ano ho manipura thilboi chu galapana kiza ai wang e yong ichen hama e sukhathe na ti hoyong umin chi hi even achum chu min se khat chele direct exposure na amuna ki a hi lowale apart pe na chu ki elo imit ta mi ki that ham elo le in ki hal ham ki mu ti ho na chu ho chu ahin aban le a second chu le indirect exposure na izo aka sei banga chu in sung mi te apana ham elo iveng mi te ham elo iloi ngai ho amho la adunga amo thu sein apana elo le amo thi ham amo hasad na tu ham I het ze ana chaung chu traumatized ki the abana hen khat chu ele journalist ho a lo wale chilang mong monga if ha refugees ho anabui bi ho a lo la police personnel ho na jo ho repeated exposure ani ho chong hi traumatized the na tin direct exposure bo hilo indirect nga yong ai the ti chu kaga se no mia tu chung e ho tu yong chu anum pun na hasad na tamta itu win inmun kilap itana ai lowale ipeham Vaiphei hoi sa ke sangin jong pau chu ki oe. in mun hoyong kiumta kidal hata in ego zo se ego mang pi chibo chu lowa thina yong tamta min ki tu ta na cho ta bang hi umin e hol ang hi trauma e lowale chi hasat na hi tamta mi la in common people me ti chu akimu thein na awanga stress reaction hi them khat kan say no min chitabang I chu ho thu iza pe na chu reaction mizo se hin inei dan achum chom hyong le react aki bolin na hen khat chele lunghang langa chi elo le khan hen khat chu tizalanga chi elo wale hen khat chu zan imuthei talo na elo le ipitiha lungel thei talo ti hoyong mi tam ta thein chi reaction at the situation chi phat lai ta reaction ho chu ele it's quite common na and it's quite normal amasapena I het dito chitabang if you have very stressful situations traumatic situations partner le chi reaction ne chu it's quite normal for people na aban le chi reaction ho chu izo athem khat ka sei banga chu immediately a hen khat in anei the hen khat chu ele ni izat zo ham hapte izat zo ham thla izat zo wa ham ani umin na it differs from person to person aban le chi reaction yong hi hen o na chi ke la chi pe pe di le chi to ko pa. Nama tu na nama ki chol chu pha. No, ga cha yan we can choose. Bit Kaya kayo mid boring tango tung sit dahil participant ho in mood te hachi reaction ho hi hen khat chu ani hu dung chun o min e wanga chong kha zo apha pai yong o min na hapta khat hapta di zo wa ai wang hen khat chu ele tu chana phathelo ti yong a ki nin na chi it depends again na aban le it's impossible to know exactly how an individual will react na but it's important to understand
that trauma can affect people in many different ways. Chu is all discuss ball hitin na. Abana head dinga hoi ka sa chu azi chu ke ho nimhan se hinyong adia Bangalore lang hi han lang ahi lole e ho in lang apana hung ho very traumatized ti ho he am ho to ike ho wal insung mi te ho ai lo le khat hon ibe ha understand ball lo na understand ball lo chu am ho adinga ha sa che ti ho yong a unzi in so it's not a sign of weakness na or ti chu heleo hen is ka dein aban la trauma and iti reaction ipp reaction theyam ti le na in all tilzo sa hi ei su khathein na ita salang hi hen lang ilungel lang emotions elole I relationship hoyong asu khathein aban I umchan I behavior na elole thagaw lang kisana he chitabang crisis ho itu elole traumatic events ho itu phatlehin aki react thein na chi ga understand thein dinga che ile someone who is so very traumatized na amho a reaction khadu che ile hope nei talo na future round hi thilyong hi phamomong tapunte chitabanga hi umden de he ti bang lungel nei a hi lo le emotional numbing na emacha gel thei talo totally detached na hi a hi lo wale mood regulate hoi ta ki bol thei lo na ilha se pai pai ham e lo le ki lung hang pai ham e lo wale ipiti ha nung lung thim nop lo na chi hoyong thein aban le trauma ne ya ha sa aso akisa komana ase yu to ele flashbacks elo le triggers na to bang hen khat hin sipai uniform ka muyong la ka ti azaya na elo thilgin ka zayong le ka ki chan in mai yong ka pot ngam pu ye ti ho na triggers ti ho to bang elo le flashback chi incident bang banga chi incident na a traumatic incident na tabang banga chu kigel chi tabanga chu amanga mu elo wale chi incident type ma ita kigel na na lai tabanga kigel ti hoyong nomin aban le dissociation no totally cutting out from the pain gel do thei talo incident yong sei do thei talo na ti ho hi emotional cognitive reactions ahin na abana common stress responses ho hi ETM chi hi traumatic experience lo yong le stressful life events ho dung inei phatna le mi him hin achum chumin react a ki bol thein na first we try to fight na kilung hang elo le you get irritable aggression ti hodung chilanga chu chi you try to fight na the pain or you try to fight fight back chi chu ahin flight ahi ale escape zam do na avoid ki bol anews hoyong ki ngai num lo ahi lo wale ilung kigeling ipiti hamda chronic worry ai lo wale chi emotions nam bol na dinga overwork na ki bol ti hoyong thein hen khat cho ele freeze to ele feeling stuck procrastination na gel yang ai wang to bol do lo ti ho inaction ti ho dung ahin ele khat chu ipikiti tikitam telephone na chu ele more of placation ti chu mi lung ki hol mi thu a ki na no iti de diong ki seingam talo na boundaries ho yong ki maintain thei talo ti ho chu common reactions a hi thein physical reaction yong thei ki din na ele physical langa ita asa langa hi chitabang hi ki chat na elo le tizat no thil ho phat na lehin ha ita sa iti ki thing ham a hi lo la sweat excessive sweating ham na elo le ilu po so elo isung na ti hodung a hi lo le feverish type ma ki na chills ho ki ne elo le ipeha imu thailo a hi lo le imutam wal na ti hoyong hi aban le op na chest pain ti ho elo le heartbeat
I heart rate na I heartbeat rate sangwal e lo wale breathing ball ha sa ki sa ti hong hi ji physical symptoms ahin relational ti phat hin mil ang ki zaw num ta lo na you prefer to stay alone e lo wale mil ang ki ba isolate ki ball ta na e lo le I ball ding in a to ding e lo wale I education e lo wale I job ho yong ipa ki bol zom thei ta lo na ti hodung ti relational lang ahin behavioral I chana yong asukha thei na ti tabang hi phana le mila is I say ba to mila withdrawn ki hitana nidanga mila ki zaw yong ki zaw num ta lo elo emotional outburst na if his upai pai ham elo ki lung hang pai ham na abana in to na ang ki sukha pai na buhon yong le belsa ki to khap ti hodung accident prone til ibol na na ki careless ahilo wale ki suspicious na ipitit bhai choi mi phalo hin bhai te ilungel ba alert na ki na azole inability to rest restless ki hi ba nun ta amung ta ki thei lo na ti hodung chu ta bang hi behavioral langa elo le startle na ti kicking pai ti hoyong hi reaction thein abana research tampi ki mukit hi pi ham tele behavioral symptoms hen khat hi ji tabang incidents life events stressful life events elo le traumatic events so hi itu ha phan hin hen khat hin alcohol elo le drugs consumption na chong increase no me ti yong research in yong akimu in na abana spiritual lang yung ilagaw lang yung asukha in je khavile pathin hi umlo tam e hilawale ipeha kilung hang na hi banga jitabang tu dinga e kwaiti type ma pathin yung question ki bol na hilawle ilung han na ti hoyong he ahin jizi chun til chum chumin mi khatna to khatna ki bang bon na traumatic experience itu ha phan le hin it's totally subjective abale reactions chum til chum ma e su kha the a he ti chu iga sei the hin tin abana le trauma ihung incident phan hin atil tila ko reaction ini ko acute stress reaction ikitin na ele chu di khat ni umin hian khana cho phapai elol hap to khat zo le phapai ti umin ele ai wanga ahung prolong a functioning hum talo elo le zan imuthei talo is a symptoms in ho iti ho cho chitabanga even sa chu den tabanga ki gel na elo le emotions control thei talo ti ho cho at least 1 month chen ahung hi phana le hun acute stress disorder akiti na 1 month sangang tamzo aung hi phat le cho post traumatic stress disorder tin aki he in na cho a diagnostic criteria them khat kan sei na hintin abana le PTSD elo post traumatic stress disorder elo wale traumatized ho hi izo a them khat kan sei banga chu hen khat hin a he thim pon na it can be just because she's weak na aha I khat lo zi he elo le pathin ata san lel zi he elo wale ipipam tin akisei khumzin ahi lo dan it's beyond the control of the person na ahi dan them khat kaga sei no min brain yong a involve ahi dan them khat ga sein katin chi brain nu hin mi him brain na ahin ele chi ahi amasa pena amygdala chi orange color aneo pa amygdala he chi ele alarm system mi he madinga til signal happen na tui hi asan ka thamale eisu kha ding he titabang chi het na e pen ku amygdala brain hi chi hin na ele next to hele prefrontal cortex amasangla for most part of the brain na chi ahile a decision making ahilo wale I thinking ti hona apha lo ti a het hen sa the
brain a hikit na ele abana hi hippocampus hippocampus ele i memory center na ahin ele chozo se hi involve trauma hung hi phatna le chozo se hin contribute ahung bolin na ele i signal ti izwa ise abigdala ti ho signal imu ho ahi lowale ti activate hung ki bol hung active wal signal li phale kicking pai pai kitiza pai pai ti ho ti ho amygdala in hin abana le izwa hippocampus iti penchun i brain memory to ihung stress out pa ham elo ihung traumatized pa loita register an a ball lo na hoita ana I khat lo za chu khat vivile unwanted feelings ta ilung gel gel yang elo wale tizat na dithil lungthim hung pot ding ti ho chu so zo se hi aman a control kit a hin na za chu someone with PTSD te hun ipiza chitabanga react a ball ham ati la chun chi brain ho hi involved ze ana they feel anxious around anything na elo wale strong physical reaction itiza iti ki thing elo len ki toy the da lo na numbness the situation to abang len na to ngam lo ho len na avoid ball yang ti ho chitabang ho so sung hi brain involved a hetin yong akisein na ele tu hin a problem lang chu chichen chu hin a healing process them khat hin sei bong katin ingredients necessary for post-traumatic stress disorder na chele ama sa penamin traumatic events ho ahin to phana le apoi mo pente chu akhat chu ele perceive safety na safe namuna ahilawale safe ahung hi phana le chun chi reactions yong chu ahung lomin na ama sa pena chu ele safe muna elo le safe environment na protected environment na ka ti le chu chi chu target yong ki bol ma sa penzi hin na abana le connection itidana help ala theding ham elo le family to connect bolam elo wale professionals ham ahilo le aman angai chat religious leaders ham ahilo wale ipiham KSO ho ham ipiham na ama case I handle ding chu chi connection CMP elo le chi connection ne yong hun ita izad hamin mi athamun sa inna aban le empowerment chi post trauma focus therapy ahi atamzo hi a weakness lang ilo a problem langa aki focus pon na chi tabang symptoms zo si anayin elo chi symptoms se anayin but still what ama a person at ipi strength anay na layam na di chi lang hun focus sa ki bolen azole tu chung rehabilitation na hoyong chu ahung zam lu yung vin lam kalang hi hanang kampu pilhami aloma umyeng te chu first le safety na a safety safe muna galmun hitalo safe muna ahung umcho amhodinga anok bina bana basic needs na bu tui lo ti hodung ki pile nu masawn abande connection na community connection ti hoyong bin aga ki hoppi tauna aga nei pi ahi lawale min aga vil ti hoyong chun amo adinga chu di no mama na abana le strength perspective vet kinale to refugee tiutin e lawale galzam ho la ang chu hen khat chu buhun them hen khat chu pun hui thei elo le hen khat chu talent chu ma chu ho bang chu utilize mi adinga ahin bol phat no le na mi pi adinga buhun theya ka pange ti ho chu nyo ama ho sense of control e lawale ipa inner happiness ho chu anezi na cha strength perspective zo hi CPTSD ho ahi kive zihin na abula kasay pa nga it's quite normal na to think act and feel differently than usual na when we are traumatized na abana le imacha intervention bolawang
mun se fa I ham iloi ho support ine ham ai lo wale isei ilung thim sei do na ding mi ine na a hi chu ho mai yong kun mi izat ham ti apa na chu athamun sa ai lo wale they feel better na ahin abana healing techniques them khat hin sei katin ti hi a important in na en yong day to day life ang man the hin gamchuma hoyong chi trauma ki encounter lo yong le life stressful mama in to na stressful ham hi lo wale i job ham lo wale the person we deal with na ti hoyong stress ti hoyong tam ta ki nei the hin chi chu applicable general applicable thil a hin na akhat na chu ele self care time kipi na ele time rejuvenate na ding lo le ki strengthen kit na dinga time kila thilpha bol dinga thilpha bol ti hi hintin izoyong le hin sei kit katin iti steps la the ham ti chu aban le healthy coping na ilung anok mo lo wale ilung thim anok mo phal hin atam zo hi ipi kiti amtile mi yong ki avoid bu yong ki ne nom lo a hi lo wale imacha ki bol nom lo na elu fa ki nom ti ho hi a hi zi in commonly I wangin chu it's not a very healthy coping strategies na the healthy coping strategies ho chu ele help istak phat yong le mi ko ma help bol lo le sei do ti ho dung na so ha zo yong le them khat sei ban te amana emotional self regulations emotions ho na being sad being angry na ti ho regulate bol ding chi a second hin abana trauma research yong tam ta mu chele hen khat hin traumatic reactions ahead lo ze a hi thil chum dinga anaki gelin na ka heart attack ka nei go tam hi lo wale ipitha ka breathing asthma ka nei ham hi lo le dammona ka nei ham ti lang kun lungthim tam ta anagel jiwin chi trauma ze a chita bang hi the he na aban le chi za ang mental health nang sukha the he ti ho hi explanation ihung bol lo understand hung bol phadul am ho yong a steps la didan bailam asazovin na and he phadul le chi chu here aban le self care is a self care ka ti pen to feels good self care ti hon te mila is a nom lo ho chi lo wa iba nui na thading na humors ti hodung hoyong hi dinga healthy ahin na pha massage ham elo deep breathing exercises na elo le hoita proper nutrition bu timing ane na abana ine ayong conscious hi ti hodung exercises ti hodung ho hi abana rest na rest time out la phat na ding ituma ki boyong le dinga themkhat time kila do rest ball na self care chohin abana self care to ele being vulnerable ji yong hi ipiha alasithe ekhe elole you know we are also vulnerable na ke yong hi vulnerable the ke he the understanding in ya I can't be always strong na I have my sad moments I have my low phase the vulnerable hi dan to ike he na le enyong abana panla adan akhian aban le toxic relationship iloi hol ang elole iba ike pi hol ang khen khat iba ki ho thei pi lo elole very critical zep yong mi o min na elole mi iba always putting you down na ball lo ti ho dung yong u min ju chu ele hi thei chana avoid ball apha in aban le strategies to address being overactive na ele self regulation yong bol angayin overwork bol ele overreactive min til khat se yong react pai na a hi lo wale overdoing things ti ho cho bang hi i khat and realize bola iti dana help
ki bol di ham ti ho na aban le I defining failure or success na thil khat ka bol thilo mana cho I'm not a failure na ai lo wale chi ka tuk ma hi kamol so lo wale successful lo ka he ti high standard ki koi ti ho yong hi helpful be lo hin na chi fail hi yong la ho po ye I can do this na chi options ka nei na la ye ti type mindset ho yong a hin ban le creating healthy boundaries ta man ban a hin say this amana chi is a brain involvement kan say na la cho ho hin izat chen ham chi hippocampus amygdala ti ho a involvement cho na calm abolin abanele a helpful the til chu cho hin khatchela journaling zan imu thelo ilung ki gel yang zan ki imu thei talo na cho phat le khun yong a hi lo wale ipeha ipu nat wal elo thil ha sa isa wal hong ko write down na tu nyong US veteran te hunyong chi atha ahan bol do win na CBT cognitive behavioral therapy ang journaling chilang he ahin ha bol win chi pen down emotions zo se ilugel zo se zi la di zi yeng na chi zi na ko izar ham vent ki bol the helpful a heti nyong to a research honyong a helpful na tam ta in mudo ta win aban le gratitude practices na yes I'm in this situation but still na chi he can I can still help people I can do something good for others na chi gratitude practices for yogi apain aban le self compassion na ele ki he theme ho jo ta aban mindfulness si izole them khat hin saying ka den techniques ho mindfulness the being in the present na as it stressful life events ho hi hum phale pitizi amtile ilungel hi ema control la hum zi talo na kitiza wal ham pi ham khat pha na le present na ki thei mong talo hin chu iti mindfulness practices ho grounding techniques ti ho umin chu ele being in the present na iti dana present iti de ham ti ho cho ahin amale zan chu them khat ka seitan things which are helpful na music khen khan in music na yale num sa na ti ho me bale exercise movement not stagnant loading movement ho ha holding I khat lung no mang le ipe ha khen khat chu lup de chunga ki den ti ho bang hina I khat loading trying to do the opposite you don't want to walk but go for a walk na so chi ho dung chu ang hi phana la ilung thim lang ahung no zin na aban le breathing exercise he very helpful adi se na panic attacks ho dung idin tizat restless I hui phale I muscle hoyong tense ahung hin na ilung thim tense ita sa tense ahung hin chi breathing exercise ho hin calm a bolin na aban le try things to try atin kazo pai ditan realize you have experienced something out of ordinary and are in need of extra special leave na chitabang hi trauma ka chitabang hasat na ka tu hin ke yong I need a time out na self care lang ahin aban le chitabang reaction in ho it's quite normal na ki label by lo di chichu ahin aban le ahoi ai wanga chu ki avoid no ma khat maybe because if we fear of being judged na as to mental health issues so yong hi tu chenang hi very stigmatizing hin a lion ai wanga bol de hoi chele talk to people you trust na talk is the most healing medicine reach out na spend time with others chi hi yong ahoyin aban le to drugs overuse ti hong hi unhealthy coping ahin na aban le mi ipan pi na mi adinga mi iga kithu pi pha dong le ilung thim anu min na cho dungyong hi
bol ahoyin aban le khat ve le le yong hi ahun ki critical ji inna evang so it's better to give yourself permission to feel rotten to need to macha ka bol nun po ye it's okay take time out na but then that to continue sa loading na share your feeling with others ahin aban le ahoi khat ai wanga khat vi le ilung no mo phat le ki bol zero chi pham te le eat ne na timing a kinelo elo bu ki du lo za ki skip ti hodung ho chong ho very unhealthy ahin na aban le do make as many daily decisions as possible na avoid bulging lo de khen ilung no mo lai ta khen khanin tuni ipinani enumam tileki sei nom zi lo na but try answering them na and try answering them so that you'll feel control over your life na chong chu ahin aban le don't try to fight reoccurring thoughts dreams or flashbacks na so chitabang ho ahung pha le hun struggle ball loading totally avoid ball loading na di yong chahin iti phat le hen khat chu chi self help techniques for ebola le apha yong min hen khat chu le time heals na phat hong so na le a reaction nei lo eri wang hen khat chu a stuck den yong aki no min na ahun ki stuck den hi phat le wang chu it's always good to reach out na professional help la angayen as it thought sa ki stuck den lo wale trauma apana ipitha nightmares ho ai lo le flashbacks ho repeated na ki handle zo lo na ha sa ki sa ti ho phat lawang chu professional help la angai na so if the symptoms last longer than a month and is very upsetting na and disrupt your day-to-day life na ji he ahun ki phat na lawang chu ai hi thea lawang chu professional help la in na awan le chi ele toll free number khat umin itbanga stressful life events so ham elo problem ini phana le chi all over India access the hin na help lying the chi da je kan ta do hin chen chu ka sei thi hin ka ki pai ole ke pau men speaker no akona traumatized ai lo le lungthim dam lo na lam pang to ki se ya hoi tai nga ya hile lungthim na hin 3 dimension khat chu lungthim na jing ki se la lungthim na in ta san na asu sa te hi chu chung chu na chu spiritual pathin la ma thagaw la ma dam thein rang asu kha ti dan chu ke chi sanin in ngai ha wen chu ta le apt ai ma ta sa ki sin sa chile ekim ivela ho ki vian tu ma chilam pang ha hi ki vian do na ding a hi lo le e trauma na hon jang ept e traumatized situation ayum pa su nim na the ti lampang solution ho jang in sei pi win e topic hi len ta hi in pungka khat ai lo le pungka ni sunga hi ki hel thim zo lo hin tu ni ha ai sei pi nu chu a chom lam ta he thim ding lampang chu hi in hi chi ja chu aki tong khalo jang the hin hi cho chu mi pi ho in ma bana chu tu ni ha speaker in inu ama jang contact jing the hi in ama jang hi very approachable ta le ai ho he te ding a chu simple ta hing ta le abui ama duty pat lawa chu equal chana he ma he very responsive kha he ting chu in he diwin tin sta le tu ni ha ama in contact number an pi hong chu ki mail chu tin ngay no bong mama singin hi very complex topic issue hi jong ama in chom lam ta le het thei ta ding ai sei pi na chung wa ke pa thu i sei do ki honen aban hin koi ta bang do num nei om kha hi le do na phat an hong hi tin thu do num nei ho in an mut ki bola ai ma tang khui san do the hi ni pi jong na ama sa penin chat box thu do umam ti hi
lalalin hin ventin thu do oma hele golhang lalal ama in hisoi hin sim tha le ke pa min te chat box ahi question om poye vet o lawa hi jong le koi da bang thu do nei no oma hele phat an hong hitin thu do du bin chu brief ta le het thei ta de kitchen ta le chom lam ta in sei hitin na ji chu phat hiang hi hong gai sang hi tan tu in do na phat chan hong hite Ken question khat le ni ka nein hin dong pe jeng en ka te first pen chu hele azolanga chu we have to face our fears and recurring thoughts the hot bang khat chu na sayin hi cha chu like hi cho ta bang chu ahong phat le when it's overpowering like after allowing that ahong overpower phat le when it gets overwhelming how do we deal with that situation to answer na pe la khat pak sekit ya aba jang na se pe pe thei chan aban yon na sei ki the na kan ki okay second question chu hele role of spirituality ti hamna e ho context to I church I believe in coping with trauma like ipitabang role ho apply the ham heading out for example ke he na it's prayer ka tizing ka gelding yana is there any other tildang dang zong chiten chu he thank you ki pawin a second part chu in answer masang ka den spirituality role it plays an immense role in our life na ji adi ho system ho umdan khen khat e khat na critic sai vena adi lo na ume ti wanga khen khat na dinga he apana pha adang ho religion dang ho sanga ine yong uminna ji research hang tam ta ke bolin religion coping religion mental health ti yong hi umin I ji taw e lo wale ibam service tunga gazaw na praying together singing together elo le church attendance ti ho chu hi min very ipa protective factors khat yong ahin na mental health issues adinga protective factors ahin abhana le a second a hoi kit na chu a sei kit no research ayong gi henna experience wapan a sei kit chu ele when the church is welcoming na judge a bollo I hasat na hoyong ibam achum a chum bollo wata e lalu now hina ji it's very helping tin atam zone research ho elole experience personal experience on asayuwin na jawang chu very helpful abana studies comparison yong umin na atheist someone who does not believe to a believer ji la ayong hi avet no wale believers ho la elole church attendance tam ho la hin better mental health umeti yong studies in yong amun na to religion to hintin avan le thoughts overwhelming mama ho hi iti handle bolding hamna le techniques hung south him ding evanga themkhat khinsei gum katin na abona chu na understand hei de hamwang ke hapun I ji thoughts ahung phat le hin na ji thoughts pa to among trauma ho dung inei pha na ilungel chuma umyeng cho na ele trying to bring back ourselves to the present is also saying a kati le kasei pun grounding techniques ho bang ho very helpful na to is aka say breathing exercise to focus breathing exercise that more breathe hello inhale ibol exhale ibol achu mind concentrate bolding na chung hun izat ham khat calm a ball in abana thought na panam to diversion a ball in ti khat ahin na aban le second na to at the moment khat grounding techniques ho akibol sakit khat chele chilai ta lunga cho i so chana ki boi che na ilungel sang che lo likilel che ahin chipel lo hun grounding techniques hat helpful mama khat chu epsem tele
a district now lo ai wang chu chilai ta chu name 5 things that you see around na see around if all tu lai ta chu David kamu anunga book kamu elo ji na elo ale 4 things that you can touch na a texture software elo a hame ti ho chung yung pha na le chi thoughts ho yong chun overpower a bolo na elo le something you can hear na da fen gin ka za ye elo le flight hungleng agin ka za ye na elo le cooker whistle ka za ye ti ho a elo wala smell na smell yong hi min bu ki hon menam tui ham ipi ham khat na pa chanam ham ti ho ti chu ele being present not chi thought I khana circle a chu den lo ding tang den lo da dinga chu na chi tabang techniques ho yong chu umana adang chu ele hung saw wal din chi chen chu hope it helps na Okay, thank you so much. Dang umam to na bol nom Ken Jong Hin to ingena khat. yeah. Actually, so I wanted to ask, like, when you, especially like you said, in our society, like it's still a new topic, so to say, right? It's still new. So how do we generate awareness among people? Abul chu Like, ka za thilo nei ga repeat no, I mean, picture it's topic, it's very new in our society. And like we're dealing and talking about it very recently. Although this might be a very old concept, but yeah. for our society and our people, we haven't really been addressing these issues before. But now we are, because of all the things that we have been going through recently, we have been talking about it and how to deal with it and all that. So, like my question is like, how do we bring about this awareness to people? You know, because like I think you mentioned even in your presentation, sometimes what happens is that they're like, oh, God is there, why to go to the psychologist? That kind of notion is very strong in our society. You know? So, I mean, what would your response be, or how would you, what is your take? I mean, okay, yeah. Yes, awareness hi e ho labo hilo. Iba mental health awareness hi physical health ho sangong ahlom zoma mana layan na, and many reasons for that. Khatsoele very stigmatizing. Tobang kakieng na hen lang hospital achi katin min e dong le hoi line chi ham til kakieng na ye na easy ta ka sei thi cho to abang psychiatrist ko kom ham mental health professionals kom ham ga chi dinga cho min hoi line chi de ham dile I might take time na ka sei answer ka pi de ham ka pi lo de ham itin e gel diu ham ta ilung thim tam tam na e yong self perceived stigma yong akinein aban le komana min yong I had him loza abande ho mental health issues mental illness to hin segregate akibol the nai pon na mental illness le angol ai lo wale ipham label he akibol pai pai yengin chizaung hi minyong athu hon yong ti chun e ho khavin ta sei ngam lo tam ta ing ki thu a hi wang ki sei do ngam lo chi hin da cho awareness wang hi na sei banga cho very important na tun adi in ho adinga to nohon na zawin nohon na zaw pa na jo abanaw na spread kitnu angain every one of us you know we are responsible in spreading this awareness na about mental health azapo bo honong iseyu angai tan abanle ito ahi Dr. George Yong Umin kaha keitenin kaha bol kit honjo ele religious leaders ho azi chu mi hi e ho hi ipam organization ang hi church ho hin mi atam zo hi kichi hin na ta chu pastors ho ai lowale church leaders ho train ibola le am ho yong chi stigma chi barriers su them khat ahung umin cho yong hi ha bol ngai ta bana common society mi ko maung sei na angain awareness wang wat ni say tam ngai na lai na it's a long way to go. yeah, thank you. If I may just add, like, what else are, like, other than this, like, other than the pastor and that, like, what else do you think, like, as individuals or as research scholars, you know,
how can we bring about this awareness? I mean, that's what I just like as lay people, so to say, to Yeah. the lay. Yeah. I think the best way, first, ibol theipe nu chu ele, tu bang suicide na, suicide hi hian khat hin apom thei e la mo tama tam da nei wangin, tu chenang hi hian khat hin suicide is a sin na, ti ho bang umin aban le, suicide ki bol e insung mi te yong hi a support adia de di nei wangin, chi di ham chi lo di ham lo le suicide ki bol hon openly suicide bol le ki sei ngam nai lo hin na. The topic ho bang hi openly addiction hi na mental health issues ho yong le day to day conversation na hin yong ki zau sa le na ki sei tam hen lang open te in ki discuss le, then I think the stigma ai lo wale a barrier so chu hung hlom che che din na. I think all of us can do that. Thank you. Tang quay tập bằng độ nôm là lai em. In kan do te dia ve. Nung. Okay. Last slide chun helpline number ki ti o min lang khala. Symptoms ti de ham cho 1 month zo lang the crisis ai jeng ke na lai le professional holding ki thopi holding ti alang khanai vet ai le mental health pa le trauma ti o zo se in langa hu vet ai le ting hang ham ai lo le outskirt they will know dinga po angai cha tam dinga hi CPI they will know, they are aware that they need assistance, professional help, they can seek that evanga village setting ai lo le ting hang de ho acho government agency ai lo le iti tabang provisions mom bichwa tabang address na dinga na chichakan he Tu kum izat dung ehitan DMHP district mental health program o umtan na every district nga ditin ewange eho Manipur sunga ho tu chung boya chun kenyong min calls crisis calls tam ta ki mu in help la di tile amina om wangin active law tam ta district mental health programs umin na lam kalang ho phazemin azit omo hun Churchandpur district hospital a psychiatrist yong ane yuvin aban clinical psychologist yong ane yuvin abana le we care kiti organization khat yong omin na amo ho yong hun private psychiatrist khat yong ane yuvin aban le psychologist yong ane yuvin za chu lam kalang chu them khat adang sang aphazemin I Kangpu pi langa khowang chu DMHP ani nai puvin na district tha hi zi yong humai the ama ho nai pu nai van nearest amon help ala the yu le chu senapati kun senapati district a khu DMHP a kit na district mental health program like hun psychiatrist visiting psychiatrist yong min aban the clinical psychologist ki ha nimhansa trained a hi na ma yong umin na 지조 이 롬왕 롬몽몽 나 문당 때 dinga to Karnataka Tamil Nadu Kerala hin oita ani in state dang yong e ho asanga ana develop hon yong chi hi ani nai lo yong tam ta min na. Thank you. Ile cái dòng ni ham quê độ nông cái này amas pena he ajo ai sei ba bangwa chu je mental health lang ta bang lung thim dam lo na ho hi quê man a sei do ngam lo sei pu yang lo a hi ja he mi khat bang chu traumatized ai lo le mentally disturbed ni ai wanga ma chu pretend ta ana anei lo nga hingu te te ai wanga chu hi thei lo ta bang khan hi chin I chan ga ya hi amma hin kwa hi kunung le hin ata sa ai lo le adam the na hi I chan ga ya ato ha theam na ai chu hin tin sta le ai ho I society ki bat wa le hin conflict hi a part of human history cho hin na ni jong ai ho context aga sai nga he tu chung kiu hi lo phat chi sa wang chu conflict and gal anum jing a hin hi chwa hi alin aneo e bon chawa ato kha su ke hin a hiya hi le hi chi trauma mental health ki hi aneo ho chu hi dia ti sei dam atumbia
short board pi ngayam ai lo le nunga gol ngo cha tum bia board pi ngayam ai lo le nu le pa pi le pu cho yo si hi tangola board hayam ai lo le achum cha hi a board ran mam na he chilam panga dam theina lam pang chi chu a hi in chita le anjoa Deborah na hindo banga chu mental health problem long ho hi adi snai ho hin evangelist pastor reverend pathin tu sei long ho bo hi amo hin initiate ala danan umen ai hia hele ai ho society context ang ga se le hin hoi lai ham la khana hin emotionalize iti sei de ha preaching kiti khan om khaji na emotionalized preaching kiti tabang khan he ne het thim ding ham ke he pon na he che pa hin ai ma ilung thim na ko na hi ai hin dam sa ta sa nga hi ai su sei de ha ai su bui che ti khat na ai ma hi imacha ke koi lo ai ma ko na hi macha thelo ti pa he lung thim khan he om khat hei jin na chala hi EPT hi koi in response ti la de ham de le EPT solution thayam I chana kaya ko na do na No. Mental health issues ne hiwanga ama sa pen chuna mental health issues ne hiwanga sei do ngam low struggle ball chi ET dan in impact a ball them so na first question so mental health lo mental illness hi oi pen so early detection na I head do va help ila phat le recovery yong ho yin na chronic angi phat na le a treatment yong them khat ahun sort zemin abana le itiha a recovery sungyong ahun sort zemin na chaza chu ahun akipat tila I head do a help ila pi na I sei pi a help ila pi wang chu phantin chu a first question ni hin the second question che le impact chum bizo sim children chapang hian lang adult hi han lang le older adult na hile amo hi sim ipa management di ham hi lawale chuma umam chana chuma treat ball di ham tin I amo lai apa pending wang chu I thinking capacity loli understanding level ya chum hin na chapanga yong chum adult yong chum aban le ati elang ho yong iba cognitive decline lole iba memory hung hasam lang ahitan approach wang hi laya ki ho nim hands ka bol dam chum min ka bolun na chapang ho dil dan am ho hi iba talk bol sanga more pictorial drawing ti ho na cha chu emotions ho ai khat dinan ti khun am ho a chu min o min aba adult ho chu ai le iba ike ho pi tho a le am ho nu masakit approach chum kinin na older ho ho hi le iba among ku second child ti de ham second children type hong hikit tawin among ku iba ipes idil dan ipes yong among ku slow zema na I khanin ai hele wang chu common na bol sanga wang chu children ho achuma adult ho achuma atin ata ikhen ale wang chu na amho level understanding level amon grab sabol thei zo na chi chu hintin aban le pastors ho na sei chu jiwang adi in na ko no encounter case ho kamu ho no encounter tamta ke bolen ele depressed hi ta ele pastor pa koma ho lang chu ele first pena ibza pastor lo wale religious leader emphasis kan bol ham izo atu katile hasad na itu phat no lehin insunga hasad na ki pa na lo ibham achievements so ini yong le amasa pena ki gel do chu pastor hin na pastor pan taw na ini pi le ki damin te pastor pan taw na ini pi le ka job ma ding ti hin ho culture awang hi alang pi in pastor hi akinai masapenin na abande amho sei hin yong effect bolin na je hian khat ke milang case counter hono ase zap samubin ase youtube ham ti le ama chu depression anei na ele pastor pa chu aga taw sa ale aga se ale pati na ta san lo zi he
Bible na simtam lo zi he chu ho tabang cha sei pa le guilt na feelings ani ti ho yong hi a ki tu zap zap min na ele aban le chi a pastor mama ho achum ho khat chun ibiha hoita asud anabol wa chol hi a hi theye chitabang hi ki tu thei mong he chitabang nga ko validate emotions a bolong le amo adang chu num chu mama en chi chi pen ka sei god ka hai milta ye chi hot mo chi za chu a first ke ka bola chu seminar so ka bola chu a influence amo a ha din na pastor te hi amon ong he thim yong le abana tu chung yong trauma nei ho chu volunteers ho sangin pastor hon e call tam zon na train anaki bol ho pastor ho chun ka case chita bang bang hi identify ka bol ipikal ho de ham na tin ahung call ben am ho chun identify a bol vin aban le help a bol the vin aban le en convince i bol sanga chu pastor te chun asung bi te ko ma chu convince a bol ba e amai hospital an pui ngai he til a thu amang kit zo vin na zda cho mo hi very important tool chi mental health awareness spread dinga wang hi among hi very important tools khat na kamuna kasei chop le in he the de ham wang ke cái chị Dr. P tu in pu bao thong na lai pu bao thong om na lai le tu a hi vote of thanks kar ga se utin vote of thanks ki chei le pu bao thong in pi ham til kho na nu mai lo le sei no ma phat tam khan ne pi utin na tu in nunga boy nu ho ki KuRF Southwest Chapter Finance Secretary ama en vote of thanks ACP le ki pa bin te Niha pa na bonan. Ama sa penin tu niya hong ki khomzo si adi a resource person Dr. Elizabeth Hiin, moderator u David Hiin, chile apartment tam ta himpi do a participants zo si chunga ki patu kahin seye. Aban le question answer round hoita hin moderate mama u David zong hi kitnin question hin dong ho hi in engage tu ni ipiha lecture series so engagement jo hoi the zing in hits ta banga hi phat danga hong ki conduct ki zong le ibonova participate hum body ven zong ka hin temin chike ta zong le research lampang hian nang ipp hi zong le kuki nampi ibon chike vai khantong na dingova panela azingova patheni ni bon chike wa lecture ho hin pathe hin bo pi taw hen pa cái bảo mình phụ bảo thằng ông chỉ còn mà in tu ni ha he zoom he the bridge stay in host a ball pi o he in chi he recording he ama ho YouTube channel mama upload ng ke bowling aji chu in langa mai lo la mun tanam hon ro si reach ai the ne dinga chu hong ki upload dinga hin bridge stay chunga jang ke pa thu ise win ama ho jang nam pia dinga hata hung the hi win ma bana jong ikithu khom jing dingu panila khom jing du nam le gama dinga chu hi in star le tu nil ha session i bor jong hi one way of reaching to the unreached tauten na one way of conducting awareness di ka jang hi in ma bana jong academic langa jong panmun le tai nevin tunil ha speak la kona chu thil segregate bola topic ho jang he specific ta jang he aban bana he in nei du ti jang he kinap na he in mi pi hon ananga jing hitin tile lam ka ho jang pon ro tai pan jang du ti he ya kona kan se hin tin tu in pu pau thangom na lai le ama in thamun na ai lo le sei no ma le ama pha ne piu te Lo đó này TV talo ham he George okay lo wa jang la he chan cho he tai na ke pao me KuRF main body langa ko na Dr. DL ma comment bon na lala marchun hingila pe pe lena mal lena hing ke hello
lần đó nó sẽ cho cái hết thêm lâu hay hiểu rồi sẽ nôm này em Professor Juan comment pino le comment sa thế na ok ok quay tập bằng comment pino mà là comment biểu tê ông lâu rằng là khó đi bốn na ấy họ chairman puin pi mà ba na pi ti pan lạ được không thì ý họ rằng cái một đủ thấy gì bỏ na phát trong cái này là parliament